Okay, let me call this guy. I want to hear about my money. Okay, sorry. Morning, sir. How are you doing today? Hello. How are you doing today, sir? Hello. Morning, sir. How are you doing today? Hello. How are you doing today, sir? Hayi. Ufonela umntolongo kangena ke lo muntu obuthi uyamfonela. I'm begging your pardon, sir. Ufonela umntolongo kangena ke lo muntu obuthi uyamfonela. I'm begging your pardon, sir. I'm speaking to? Who I'm speaking to? I'm begging your pardon, sir. Ngithi angiyena lo muntu obuthi uzama ukumfonela. You wrong number lo eshayile. Okay. It's okay. Bulabula sithangane, bulabula language ya wena kepha. Ndibulabula imani. Ngithi angiyena lo muntu obuthi uzama imani lo nabulabula naye. Imani lo nabulabula naye. Uyaqhubeka ukhuluma zonke izinto engayikhuluma. Ngithi kuwena angiyena lo muntu obuthi uyamfonela. We are phoning from Kopanong agency pa. We are phoning from Kopanong agency. Yimo zomkapha? Kibulabula limani. We fucking